Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasinya ya Sapo. Terima kasih. Hai, Sek di mana ni? Hai. Cakap mana ni? Jadi matu belian ni bumbu coto. Kenapa? Pasti menyamelak di mati. Jangan. Persiapan makan 1 tahun ni kayaknya mah. Tasik inapak tu. Mati nih jah. Walupa ini pareu ke bangkok nama ni Marli. Deh nak cari tak nak mesa. Malanggat nak pareu ke nyai. Pikir-pikir tempat tomak baik, tapi malas na minta pikir. Hei, Wang. Aga, Iko pelele ko pakutu pakomituan unu iku zaman tu. belo jama. Gelo jama katun rangi ropong ide. Napadali ba mani kapal perang bedu. Oh, Titanic. Mena ka Titanic akan pawi. Tak buti biasa na hancur. Yan na nang kepawang nila toy nas patutela de maniana na pakroset di. Ita na tetangga ele mu pilo kani mati wai wawang. Bapak balu galo. Mana ka? Bapak balu galo ngero. Bapak balu galo gapai. Tapi dikasih na sering-sering cek di bulai wawi di rompa na mu poji romita marompa bulai. Akari so ko cek di. Tinggi darah sikat mu taruh. Kapareo kang imangko na rumah ni Marling. Aku rew na harus macaka yan. Aku din macaka. Tau nga si darah ako awang mu taruh. Oh. Nucapuri topi anu na dengan toro aka. Lima aku. Seridol pak deh. Assalamualaikum. Pak Marlin. Oh, mana Marlin? Widai, waalaikumsalam. Ye. Mana bawang? Ye. Salih unit tu dah. Mana Marlin? Cepuri ambil pelang. Ya masih nih. Kapareo ki mangkok tak? Tidak terima kasih banyak. Nyamuk pacoto tak. Dah capuri mana anak? Ini anak tak capuri. Ini mah pedis kita menyamuk. Dek kampas sisa sana. No lepo di nyamuk. Ya was, dek no parewi mangkok pak. Iko biasa minret tu na lawa tahu no parewi. Napa kro biasa kita kalu pada udah no Marlin no. Biasa lupa gara-gara na tawing. Dek nak karangena cototan makna Marlin. Lagi dek kana runtuh. Itu masa tu di kampas tu rawai-wai na naga. Gue kata santai lo. Di katawa ke mana Marlin. Ano na pa mana Marlin di akong kagak konro gaten rame besi gi konro aga to. Si ketika muka aga to. Apa yang ngepas itu? Korbak itu mana pun kamu. Yo yang penting engka. Tapi mangko na malopo pa niya na. Aku parlui kay tadi. Parlui pa ko lopo na hina. Masri ni kemana wandi? Di kurasiri kan si anu la de kiri saji repe la de. Namun hatu. Taruh sirele tak boleh berantau ni. Iya tapi ciri-ciri Pak Misin itu anakku ya tuh bala-ala itu. Ini lo mau di kamar tama. Ai dek, maka baru kok jadi depan. Rewan apa ini apa bintu laku lu pepan tama nih. Jadi ano mah? Kasih baru. Dewi lu bang musik sedihnya Buat empa perempuan cutu ikutin kira belata. Jangan lu mana marin Pak masalah bintu laku sana dia mah bintu laku. Boleh mah gosip muka nah. Mantap masih banyak. Nih terima kasih banyak nih. Assalamualaikum. Iya. Iya.
deh, semak gosip. Di Marling. Ye. Sini Ki. Cuci saya ini mangkok dari rumahnya Wawang kamar rantas. Oh iya. Cuci deh. Ya. Si bersih. Iya. Lagi ay. Daro kaluku ala. Daro kaluku ka Pak. Benda pasal dengan kalinga itu, Pak. Ke Pak nu ganggu si Ki mah gitar. Aneh tuh, miru terus. Sapa Ki lala magelo supaya magelo tuh matama lagu na. Pero iko pa magang. Pak unik na cala kat tahu. Hah? Cala kat tahu unik. Oh. Mapisa ko caritannya. Bisa kaya tuh Pak matau ki. Kenahena. Engkang ini piala amangnya daripada bahaya Bikelari Ki kung ka masalah. Oi, kacala bawa mi tahu di mapakampai di. Kayana tuh sabar Ki. Biarkan Allah yang membalas. Makaruna sa tumato biar. Sabar bawan nih. Aku nambah kita we. Sabar Ki. Nambah kita we, sabar Ki. Aku buru-buru pilih tak. Di ke rumah sakit. Para. Tahu? Ya tuh nak kepak pero masih hari mi tahu cala bawa. Makaruna apa? Ya biasa na waktu kumalolong. Di pematawa. Garo. Pakrom itu tuh. Kan naruh. Agak salah. Agak na salah Rodi. Kau tahu salah tuh na. Tahu penjarai. Tuh. Jadi temaki bela kaya Cara nih bela aku malu pun tuh Tadi anak mu po. Yang penting sabar kina. Ya bahan na din na napakon raro. Masa gekeng sa di mak ni wawan daripada ini. Mak ni wawa beda Ali na makun raya urani. Justru urane na tuh masa ge. Tidak selamanya. Bisa dengar lemeh bagaimana cerita. Loka. Ani. Gilo kayak bingkul aku Mana lolo nih kapan ngasuh? Wawang! Oh Wawang! Gilo kayak bingkul aku ya Barak na lolo nih asuh rodo. Ini lo apa rencana coto? Salah. Malupain na rin dapat tama tuh kulo loka. Bingkula cede-cede tonan no elo coto. Masa lo kasih kakun rumah lo tong. Tanta. Ke wawang. Mika gamita ko Gamita ko na mo tanang Wawang ya lagi sapai. Agam sa pari Wawang ga. Di sampai Pak makedai engka na motor baru na nasa. Motor baru aga, di daga motor baru ko Ale na makeda biasa kada ya pagande-gande ko Pak. Aku pura balu sapi nama aku melikak motor. Daga motor baru. Sembarang Tuhan apa itu nanat tuh. Oh. Harus kamu turun na lawawang. Makin ka harus. Ikaw tama na. Iya na janji.
urusan niya tuh. Marato ha. Igapuan ako ga. Kau kumay. Tegi ko bingkulang deh. Aja sen. Uli sapi. Tegi ko helenyoy. Uli sapi pa ko din re. Uli sapi ko din. Tegi lokero. Wa be angi. Alawi. Wah, 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 mana kadang-kadang kulit sapi lucu tanah. Ay, lucu terus. Mana kau beangi? Tegi pa motor baru. Ketopas Nah, itu motor baru. Tinggi darah kamu taruh. Ya kau katega. Kami kasih na bingkulak. Wawang, rewo ko siya kumangaribi na. Sa ulaka.